Hukaluha mkaunti ya Kakamega okhushira muno tsimbe kati ya Mumias nende Butere khuli nende obulwani bwobuteshi nende obukusi bwamalwa nende emisala chiokhumesya chilenyeshe tawe. Ne ripoti yeneyo khwitsa khuwesibwa nende Felix Odinga Mburambi. Emilwano chia okhumala obuteshi bwa amalwa kalenyekha mutsingongo nende emisala chiokhumesya nichitsirira mu kaunti ya Kakamega sana sana Mumias nende Ebutere okhulondana nende iripoti inibwe nende omuruchi William Ruto niyenya ekulu wetsinyanga imiandala tsibe nitsirumikha okhupambana nende amakhuwa kano kapombe haramu. Na mwenye anauza yeye mwenyewe hatumii, watoto yake hawatumii, lakini anauzia watoto ya watu wengine. Tunabadilisha sheria. Ilikuwa inasemekana kwa sheria ya zamani ati mtu kama huyo apigwe faini ya $1,000,000. Sasa tunabadilisha, mtu kama huyo inakuwa capital punishment. Mtu kama huyo anaenda kunyongwa. Mtu ambaye anauza heroin, mtu anauza heroin, mtu anauza cocaine, ukipatikana unauza, sikiza sahi, nyinyi wabunge mjipange, tunaleta sheria bunge. Haiwezekani. Watoto wengi wamepotea. 5 million people in Kenya is far too many. Koni tsiakhatirwa nende polisi okhurula Januari tarehe 9 omwaka kuno. Omulondereri wa kamishna w'ikaunti inditi ya Sabatia omwami Festus Munyao avolire mbu vatsiriranga okhupambana nende likhuwa lino na okhurira isaino batirire amalwa akaira tshilingi $1,000,000 ndala nende avandu 11 valia vahusiananga nende amakhuwa kano okhutirwa. Omwami Festus atsiririre